I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video u kojem idemo na Croatian Drift Challenge rundu 2 na Željavi. Ovo je valjda prvi put u 2, možda i 3 godine da nemamo pripremu za utrku, zato što je auto bio savršen na Mičevcu. Naravno ja sam pregledao cijeli auto, sve i jednostavno je sve u redu s autom. Uglavnom sada krećemo lagano za Željavu, imamo neke novosti. Te novosti su da imamo novi liveri na kombiju. Pa pišite mi dole u komentare šta mislite o liveriju, da li se lijepo uklapa s autom, da li cijela kompozicija dobro izgleda. I ništa, to bi bilo to. Idemo mi lagano na put, pa vam se javljam poslije sa staze. Stigli smo na stazu, raspremamo stvari lagano, bit će jako vruće. I ništa, to je to. Došli smo i za dobro jutro nas je dočekalo curenje vode iz auta. Flekica. Evo tu je. Nije nikakvo ulje, da ne bi mislili, obična čista voda. Nemam čak ni antifriz u sistemu. Tako da ništa, idem sad to složiti. Moram šelnu nekakvu staviti manju da će bolje stisnuti to crijevo. To bi bilo to. Mora sam primiti. Je. Dobro je da nije ulje. Jedan dosta veliki minus je to što za prvi trening nismo imali postavljene klipinge i zone po kojima moramo voziti stazu, tako da smo zapravo vozili na pamet stazu. Tek za drugi trening koji je ujedno bio i zadnji trening prije kvalifikacija smo dobili označeno clipping pointove i zone koje moramo gađati na stazi. Završili smo prve treninge, još se malo tražim sa stazom, mislim zapravo svi se traže sa stazom jer je staza malo zeznuta. Ova prva 2-3 zavoja su jako brza i ovisi u koliki kut uđeš, toliko usporiš, linija, ako je drugčija neko će brže otići, baš je onako čudno za chasat, ali vjerujem već da druge treninge da ćemo se svi dobiti po stazi i da će biti bolji i lidovi i chasevi. Auto radi brutalno. Ponaša se stvarno dobro i zadovoljan sam za sad. Evo ljudi, završili smo sa svim našim treninzima. Relativno sam zadovoljan, staza je dosta komplicirana, sve ajmo reći da sam ju pohvatao. I u chasevima sam ju pohvatao, ajmo reći. Tako da sad nam treba i sreća malo i vidjet ćemo kako će proći kvalifikacije. Držite nam fige da dobro prođemo. Vrteka nam stiže na stazu, evo ga sa svojima E46 sa AMG-ovim srcem Mercedesova V8 Volkswagena i problemi sad za Brdeka neočekivano. Da, tu izlazak iz prvog dijela, ovdje vidjeli ste koštao ga jako puno bodova, samo 21 bod za jednog od najboljih vozača ovdje, ovo je sad već šokantno, ali evo nam Brdeka u drugom krugu, vidimo sad da može popraviti taj skor. Definitivno puno bolje nego prve vožnje, da imamo samo završnicu, malo tamo široko sad ide. Marko Brdeka ovdje.
danas za ove naše favorite. Vidjeli smo već na treninzima dosta borbe naših najboljih vozača ovdje. Danas željavi, nisu dugo bili ovdje, očito ih ne leži danas ovaj setup. Da vidimo što kažu suci za drugi krug. 53 boda, Marko Brdek, drugi krug, dakle. I evo ga ljudi, kao što ste mogli vidjeti po sniмкama, nisu moje kvalifikacije bile najbolje, zapravo bile su jako loše za mene. 2 puta sam se zakopao u kutu, skoro sam se zvrtio i stao, ali uspio sam izvući da dobijem neke bodove i 9. smo na kvalifikacijama. Idemo sa 8. Renato Vestić, naš prijatelj sa E36 S54 i to je to, držite nam fige i idemo pun gas. I krenuo je fajt, Renato naprijed na prvi krug, Brati. Jako veliki kut, agresivno jedan i drugi, ne popušta pritisak Brdeka, više manje drži. Isto mi doslovno vrata uz branik na samom izlasku, točno ovdje pred vama. Fenomenalan fajt. Suci su odlučili ne govoriti bodovi između vožnje nego samo na kraju. I krenula je druga borba, sada bježi Brdeka, malo Vestića. Slabiji pritisaka nego što je to radio Brdeka u prvoj vožnji, on je veliki kuta i jedan i drugi jako lijepo. Precizana sada Brdeka, Vestića nešto plica linija. Marko Brdek prolazi dalje u top 8. Od samog starta vidite ovdje veliki pressing Brdeka sada Znaora. Znaor danas Evo što se sad događalo ovog kruga hlađenja auta, nije ostao Znaora. Što se dogodilo sad tamo dole u startu, iskreno nije dane. Au, kakva šteta sada, Znaora, polo Sovinal, nešto mu ispalo uglavnom, kvar na autu. I sada Marko ide dalje, što mi je drago, ali ne ovako, htjeli smo vidjeti taj fajt. Šteta, izvrsna je bila prva borba, vidjeli ste i sami. Brutalan fajt. Znaor danas ubio na kvalifikacijama. Brdek uvijek u samom vrhu i trebali smo vidjeti taj drugi krug. Ali dobro, što je tu je, takav je to sport, ostali smo sam bez vrhu. I krenuo je taj fajt, Andri dakle napred da Brdeka prati veliki pressing već od samog starta. Prekrasno sada da ovdje ali međutim na Brdeka ogroman pressing kao i na Znaora u onoj prvoj borbi.
odličan lead runner sad za Adrija, Brdek je to ispratio borbeno. Čuje se urlikanje dole na startu, sada Brdeka napred naravno Adri, pa ne ostaje ništa da radi, jako veliki presing već od samog starta. I sad ovdje je nevjerovatan da rasplet sad ovdje. I sad ovdje je nevjerovatan da rasplet sad ovdje. Ovdje sam nažalost izgubio svojom krivicom izjeznu stvar, donio sam previše brzine i auto mi je pobjegao preveliki kut i jednostavno sam se full usporio i nisam vidio izlaz da nastavim run i da sam ga nastavio ne bi to bilo to, možda bi me Adrije udario, tako da sam odlučio odustati od tog runa. Prva vožnja smo proglašenje tko je treći, drugi i prvi u svakom slučaju. Evo nas u drugom fajtu za treće mjesto, Marko sada bježi tamo ispred Cvaje u prvom dijelu staze. Dosta veliki pritisak radi sad i Borna, nije mu uopće pobjegao Marko. Evo ih na stazi. Kao što smo rekli, dakle, Cvaja sada u lidranu po Marko u pratnji. Jako sad veliki pritisaka Marka na Cvaju, čak puno žešće nego što je bilo prošle vožnji. Friški gume, Friški, kakav sad presing doslovno! Tamo malo Apekse. Ovo je sad bila puno brutalnija borba nego ona u prvoj vožnji. Evo nas u nastavku Brdeka sada dosta bježi ispred Cvaje. Ovaj prvi dio staze, naravno Cvaje se malo približio drugom dijelu Brdeka, ovdje sad lijepo atakio puno veći. Dakle, prva borba je bila za treće mjesto Cvajo protiv Brdeka. Četvrto mjesto, dakle, Guzonju. Danas uzima Borna Lolić Cvajo. Evo jedna mala kućica, jedna.
To znači da nam je na trećem mjestu danas Marko Brdek! Marko Brdek, dame i gospodo, pehar za treće mjesto. Dakle, prije da što krenemo ovo gledeći, još jedan veliki pljesak za borbu i za Marka, molim vas. Ovo je četvrti, Marko treći i sad da vidimo finale, dakle, Poler i Adri. Bez odugovlačenja. Drugo mjesto danas ovdje na Željevi uzima Mario Poler! To znači da je pobjednik na Željevi drugi runde Krešni Bjelica 2024. Adri! Šta kažeš? Sutra tebe ovako isto. Svaka čast, naravno, svoj će boriti sutra s njima i novu šansu. I evo ljudi, kao što ste mogli vidjeti, završili smo na trećem mjestu hrvatskog prvenstva. Pogriješio sam jako u top 4 protiv Adrija. Ovaj prvi dio je užasno brz i jednostavno kad sam išao prebaciti auto na inner clip donio sam previše brzine i zakopao sam se u full kutu i nisam uspio izvući auto iz tog full kuta i tu sam završio run i Adrije je prošao dalje, na kraju je bio prvi, dobro se vozio jako. Idemo sad lagano sve spakirati, idemo na spavanje i sutra je novi dan, novo prvenstvo International Drift Cup i idemo sutra dati ponovo sve od sebe i nadamo se da će nam biti bolji dan nego danas. To bi bilo to ljudi moji od ovog videa, vidimo se u idućem videu sa International Drift Cupa, hvala vam na gledanju, stay tuned.